PAODAM being tabiribasingbo ahan waktada binitana taram no sabagloena kurumjari. Hauzik PAODAM asigi maro pao pijari. Sustainable horticulture practice for improved productivity and income generation haiba hiramda nomagi oiba lawmi singi training program pangthokre. Operation Abia Saina Mingthonba mock drill Manipur dasu pangthokre. 6-month junior basic training course hodokre. Loyana Pakistani terrorist sing lephamni haiba mafam mapanda Indian attack chathabada miyoi kuntaruk sire. Mapungayo Paulo Birasi. District Horticulture and Soil Conservation Thobal na sinduna Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKBY Cafeteria for the year 2023-24 second installment in Makhada Sustainable Horticultural Practice for Improved Productivity and Income Generation haiba hiramda nomagi oiba lomi singi training program ama Kaksim Municipal Council gi conference hall da ngasi pangthokre tharamaduda DC Kaksim Rohit Anana thaiba mithung Horticulture and Soil Conservation Thobal gi DOKS Malengan bana tharamapu Horticulture and Soil Conservation Manipur Joint Director Yeite Cooperative Koireng KBK Thobal gi SMS Dr. Suwang Hijam Naikai Kuttara mithung sing oina saruk yaki tharamaduda DC Kaksim Rohit Anana haikibada Kaksim Jila asi lehau leiba loyana black rice sahau ga su yamna sanaba lamda amani model village samoina sahau thaduna pothok marang kaina puthokduna Manipur gi mapalda thadokduna honasi DC Rohit Anana makha taradna haikibada pilot project ki charomo oina sero sugnuda maroina IDP singi oina contract farming tonguna bapaikhatli thawaya balomi singa darkar oiba land details pata amadi saktak se pubiratuna DC office na traga district agriculture horticulture office satuna tanabiyo haiki Tharamadugi technical session the resource person oina KBK Thobal gi SMS horticulture Dr. KS Premilana nursery management in vegetable crop KBK Thobal gi SMS home science RK Lebisnana food processing and value addition of horticulture crop KBK Thobal gi SMS plant protection or rambadai thabak potharaba Dr. M Thoithoina disease and pest management practices for summer vegetable haibahiram singda wangangki Lomi Sama Hemina Saruk Yakiba training program to the district horticulture officer gi Maikaidagi Lomi Singda KZ Kunmangagi compost bag amamam loena NPK packet amamam so yentoki. Bad quality seeds or bad practices at times. We are not able to fully realize our potential. Coordination with the agriculture department. We are planning to start a pilot project in Serau and Sugnu area for contract farming. A lot of people from Serau and Sugnu area who had lost their livelihoods, and who were earlier into farming practices, we are giving them this opportunity that we will give them seeds for black rice free of cost, and whatever they grow, the government will set a minimum price to buy whatever they grow at a minimum price, so that if they are not able to sell their produce in the market, we will buy whatever they are left with at a minimum price, which will be agreed upon between the farmers and the government department. Kanghaudana tholakpa emergency maruina landarakpa air raid amadi mahusagi disaster da kamdauna thengnagani haibagi matangda India pumbada thaba operation Abia Saina Mingthonba mock drill Manipur dasu mafam manga da pangthokre hariba mock drill asi sahi asi April 19 da Jammu and Kashmir gi Pahalgam da chatharakiba terror attack adugi matung India pumbada civil defense preparedness lenaba Ministry of Home Affairs ki yathang matungina India gi puna district jani nipumari da pungpham amata da chathaki Manipur gi oina state ki thak chathaki ba operation Abias haina Mingthonba mock drill adu minute ani gi siren khongduna Johnson High Secondary School State Museum BT Park Polo Ground Mapal Kangjebung Director of Fire Service da chathaba hoki Manipur State Disaster Management Authority na coordinate tawna nungthil gi pung mari taba matamda Directorate of Fire Service tagi emergency siren khongduna hokiba drill aduda Manipur Police Civil Defense Fire Department State Disaster Response Force National Disaster Response Force Health Department MSPDCL Education Institutions amadi Directorate of Information and Public Relations ki miyoi singna saruk yaki
ड्रिल अदुदा करिगुम्बा एयर रेस्ट चथरकप मतमदा तौगदबसिंग मरोइना साइरेन खोंगबा पब्लिक अनाउंसमेंट तौबा फायर सर्विस की गाड़ी सिंग साइरेन खोंगबा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चथबा अकायतोय नंगलबा युमसिंगदगी असोकपसिंग पुथोलकपा खुदकी ओइना मेडिकल कैंप हॉस्पिटल हांगबा मदि मिसमसिंग मफम मफमदा लैबा बंकर सिंगदा पुसिनबना सिंगबसिंग उतखी थौरमदुगी मतंगदा इम्फाल वेस्ट डिप्यूटी कमिश्नर मयालंबम राजकुमार हाई करिगुम्बा खंगौदन थोलकपा खुदोंग थिबदा थमलकपा इमरजेंसी प्रोटोकॉल सिंग मियामदा खंगनबगा लोयना लैरिबा एजेंसी सिंगा कमदौना कोऑर्डिनेट तौगनी हाइबा अदु खंगनबगी पांडमदा स्टेटसी ओइनासु पांथोकपनी फोंदोखी मॉक ड्रिल चथरिंगे मनुंगदा सिक्योरिटी अकनबा सेक्शन थरंग लखतकी प्रिपेयर तौगनी रिएक्ट तौगनी रेस्पॉन्ड तौगनी हाइबगी वखलोंदु नते अखोई खुदिंगमकना एज ए जनरल प्रिकॉशनरी स्टेप अमा ओइना अखोई खुदिंगमकना मसिगुम्बा इवेंट अमा थोलकपा मतमदा अखोई करमना कोऑर्डिनेट तौमिनगनी रेस्पॉन्ड तौगनी हाइबगी मतंगदुदा पब्लिक ता अहेनबा अवेयरनेस अमा पीननबा अदुगुम्बा स्टेट गवर्नमेंट लोखलकपा खोंथांगनी नेशन वाइड की चलिबा सही लिसिंग अनि कुदमंगा की काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर ने लौबा कोसेमना पांथोकिबा एग्जामिनेशन दा इंडोर स्टेडियम कक्सिंगी रिलीफ कैंप ते लैबा माहिरोय मंगाना सरुक यारुबदा माहिरोय मंगा मक पास तौरपदा रिलीफ कैंप सिगी मैनेजिंग कमिटी ना माहिरोय सिंग असिबो पुनिंग थोगतपगा लोयना चमलबा खुदोल पोट पिदुना तरामना ओखरे हेना नुंगाइरिबदी माहिरोय मंगा सिगी मनुंगदा नोमाइथेम मेमी देवी अपोकपा नोमाइथेम नरुन कुमार सिंगा सुगनु अवांग मांडोब लेकाइदा लैबना पुना सब्जेक्ट तरुकी मनुंगदा सब्जेक्ट मंगा हाइबदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश अमदी मणिपुरी दा लेटर मार्क फंगना फर्स्ट डिवीजन दा पास तौरकपासिनी मसिगिदमकसु रिलीफ कैंप सिगी मैनेजिंग कमिटी ना हराउबा फोंदोकसरी Ministry of Family Welfare and Hodokiba National Quality Assurance Standards NQAS की Assurance Standard NQAS की Certified ओइरबा Healthy Center मरी याउना कया कप के अवार्ड अमदी विनर ओइरक्लबा हेल्थ सेंटर तरामाथोय इम्फाल ईस्ट की डीसी कुमनथेम दैनाना अवार्ड पिदुना पुनिंग थवक्रे इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी न सिंगना पोरोमपाता लैबा इम्फाल ईस्ट की डीसी ऑफिस पंचायत भवन द पांथोकिबा अवार्ड खुसिनाबा थरमदुदा इम्फाल ईस्ट की सीएमओ डॉक्टर एल इंदिरा इम्फाल ईस्ट के एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर एन जॉनसन सिंगा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर एल बिक्रमना थोरंगी मरुओइबा मिथुंगलेंसिंग ओइना सरुक याखी खुसनबा थरमदुगी सिग्रेस के ओरल पिरदुना खुमनथेम दैनाना फोंदोरपदा कया कल्प की ओइबा अवार्ड असे फंगबा ngamlakpa हाइबसे चाथोसनिंगाय ओइ असिगुम्बा अवार्ड असे लमदम असे लैरिबा हेल्थ सेंटर खुदिमक फंगनबा होनसी मसे फंगबा हाइबसे इंफ्रास्ट्रक्चर फजबा अदु खकना फंगलकपा नते हेल्थ सेंटर दुगी स्टाफ सिंग या चौबा थौदांग लै हायदुना अवार्ड असे फंगद्रिबा हेल्थ सेंटर सिंग मखाताबा सहीदा फंगनबा होनसी हाइबा वाफम थमलखि because the 24/7 service na we na masama roster line and maybe you can provide a bit of the angles like then like now I have in a especially in the India husband in a competition with the one so we call this combination from Bushawi the winner of Bushawi and I have people this and I have to come over the university of the Yarakudu Pami कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा हियांगलम पुलिस स्टेशन की मियंग मखादा लोटस क्लब हियांगलम मय लेकाय अमसुंग लोयांगन बीबीएस लेवल फेडरेशन बीएलएफ अनिना पुन खुसनदुना नोमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस अमंग असि लोटस क्लब की कम्युनिटी हॉल द पांथोक्रे ngasi पांथोकिबा थरमदुदा एलांगबम इबोचौबा प्रेसिडेंट लोटस क्लब हियांगलम मय लेकाय ना थरमपु चोंगथाम बिनोय एमपीएस एडिशनल एसपी ऑपरेशन कक्सिंग ना थोइबा मिथुंग एलांगबम सुरेंद्रजीत अध्यक्ष कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट एलांगबम देवकिशोर प्रधान हियांगलम जीपी एरोमेंड्रो एमपीएस एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर कक्सिंग खुंद्राकपम हेमावती ओसी इंचार्ज हियांगलम पीएस एमपीएस प्रोबी एलांगबम भानु प्रेसिडेंट लोयांगन बीबीएलएफ थरमदुदा अखंगाई टीएस रघुमनी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कक्सिंग अमसोंग मैतान कैसंगबम जमुना एपीपी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थौबाल अनिना लोना पिरिबा तोंगान तोंगाबा एक्सिंग मतंगदा मरिक चुम्बा वाफमसिंग थमदुना मियामदा खंगनखि थौरंगी मतंगदा एरोमेंड्रो एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर कक्सिंगना हाई अखोइना ngasi सोशल मीडिया दा
angakpa phanga chawkhalakpagi matungina social media dagi crime kaya ama suthorokli maramasa social media sinariba angang dagi horaga aikoi kudimakna yamna cheksingadabani aikoina karigumba photo ama video ama natraga wahi khara social media da post ama thagapa matamda yamna munna khanthagadabani aikoina thagaliba post aduna mingonda kaigadaba kunaida kaigadaba natraga lebaki oina kairakadaba oiragadi madugi oiba logi chairak lei haiba si kauroidabani maramaduna social media pai matamda yamna section biu haina su phangdokki adu gyan tabo ma sangi apoina moise ke haitare apuram dani adu to ni ok to ni na yenga thobok to gadi adu jong ja da ko adu na sigi khata understand adu sigi topic se yana sang re adu na yam kana to ma thok da but police na kai ngba center da thumani ba mi le gadi apoi mateng da ta gadi anytime police station da ro adi any apoi mayam le just visit ko pibiro apoi ga Center for Cooperative Management Manipur State Cooperative Union Lamphel Part Imphal Sinduna 6 months Junior Basic Training Course Diploma in Cooperative Management ngasi Lamphel da leba Center for Cooperative Management gi Training Hall da pangthokre Taramasa Chief Guest oina Waikom Ibohal MCS Register for Cooperative Societies Government of Manipur President oina Longjam Tom Pichak President Manipur State Cooperative Union Guest Owner oina Dr. N Ranjana Former Director ICM Imphal Kundongbam Maniton Vice President MSCU Valley SIS Hemanta Board of Director na mathangsina oiki Taramasiga Mrelena Chief Guest oikiba Waikom Ibohal na phongdokibada Cooperative Union asibu hena sakot pamadi mapangal kangkhanabagi damak masida thabak toriba amadi thawpuriba singna thamoi sengna kathok pagaloyena honaba changi asigumba workshop asi yamna maru oi masidi yamna yausinbada kanaba dugumlaba training amani aikoina tamliba lairik sing asi training na amuk mathau hapa changi mi amagi potential asi pudok na bagi damak training habisi yamna maru oi masina skill level communication mari interaction level asi henga hali asigumba training asi yamna mathau tai haina phongdoki Manipur State Cooperative Union ki President Longjam Tom Pichak na phongdokibada training asi saru yabiriba training kudimak na nungti gi laktuna training asi sangna ni yaubiu loinana training sing na training asi lakpada mateng oina ba stipend su khara pijagani haiba wafam phongdokki Haukiba General Election da Kurai Kendra da JDU gi merep oikiba Toizam Lokendro Indian National Congress Sanglak Kre Lokendro na Congress Sanglak Pabu MPCC President K Megasandra na harawa madi taram na okladuna party gi lengyan kudon tongkre Imphal East District Congress Committee na sinna hikam mayale kaida pangthokiba Chambidan Bachao gi thoramda Megasandra na Lokendro butaram na okibani Congress ta nang sanglakpagi maram piraduna Toizam Lokendro na phongdokibada BJP lengak lakpadagi India si makong mumai khangdaba makai mathak makha onthok mipom khudima kham thengna wahale Manipurda haukiba chahi ani asi mache thugaiduna kunda binariba puruk ani Changna bayadana una bayadana lakli BJP na matam na lebak paidun leiragadi lebak kaiba soiroi BJP maithiba pige hairabadi Congress na tai party na ngamloi Manipurda su Congress party da miyamna thajaba thamba hangalakli Congress na sahi tara manga lengak paiba matamda lebak kaiba yaba phibam kaya thengna khrabasu nupa thonga thengaduna lebak kalki Hauji majority warabasu lengak siam ngamdana leiriba BJP na lengak pairakpada Manipurda muk oikidriba mongda kangkhong chahele Manipur kalongna bagi pandamda Congress party hena mapangang kangka hanaba party asta yaurakpani haiki Bisnupur District Congress Committee na Sinduna District Level Sambidan Bachao Rally ngasi Kainau Thongkhong Public Hall da pangthokre Taramadida MPCC President K Megasandra Spokesperson Senya N Bhupendra BP Sri Hareshwar Goswami BP Vidyapati Shendam General Secretary Administration S Jityan MPCC General Secretary Mohammad Wahidur Rahman General Secretary MPCC W Samjai MPCC Legal Department ki Convener in charge Laitonjam Brojen Singana thoiba mitung oina saruk yaki Taramaduga Marilena MPCC President K Megasandra na phongdokibada BJP na lengak paikibadagi mamang thakta chakhotpada khong thangduna chatlamba do ngasidi chakhotpada maning hale hiram kya sothara balenga asna praja miyam ngak senba ngamsalaktra ba samvidang ngak pangamlaktre maramasna Congress na lengak labadi Rahul Gandhi ki lusing makhada lamdamasta Congress na santi pura pangamgani samvidang ngak pangamgani haiki
World Atlas Day 2025 ka mari lena Assam Rifles na Tamenglong amadi Nonye District ki tongan phamsingda fitness unity amasung lamdamadong inahasing engagement tawunabagi pandamda sports event sing sinuna pangthokre pangthokiba event sing manungda Tamenglong gi tamai amadi Nonye gi Taubam village da volleyball Tamenglong gi Ajuram village da athletics pangthoki athletics event da 100 meter 200 meter amadi 400 meter sprint race amasung high jump na singwa pangthoki event sing asi physical fitness khaktagi natana tongan ba community singi talent lairaba na ha singbo platform amada puna unanabagi pandam da pangthokpani ngasigi tharamda nupa nupi puna mioi chamyang khairom na saru yakhi Hauze Manipurda PR Thamdana Praja Singh Wahaliba si ko anabagidama athuba matamda N Birena Lusingba popular government ama sembiraga makata na pisamati development ithabak sing tawbang amanbiyo haina Information Center for Hill Areas Manipur Ichamgi President Yuimi Horamna Phongdokre Hiramasiga Marilena ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi me phamada mahak makata na hai lisingani kulumdogi me ahumdagi horakliba irang asi Manipurda illegal immigrant mayamna thoanba irang oiraga Hauzik Manipurda India government na Manipurda PR thamjinba sina public ta hena awaba pire maramasna thuba matamda peace hanjil halaga popular government ama sembiu haina PM amadi USM da memorandum thakre chingtamani gi marakta Hana gap lainarami adubo lisingani tara N Birena Lusingba BJP government lakpadagi singtam animal yamna peace oina leminabada natana war on drugs chathaduna youth chingi future kanba development work ya tauki punama simya mathagali adubo haujiti irang amadi PRS na maram moraga Manipur kaigadore PR thamle haiduna CM khanba ngamlabadi phai adubo PR thongkiba tha hum suro phawba CM khanba ngamdri maramasna tuba matamda N Biren buna honana CM ohenduna government seman biro public sing naso government hanjlaglabadi nungaigani peace amadi development makhatana lahan biro haiki amu henna wabi adugi tama ekoi information center for hill areas Manipurna athupa madamda government shambiro haina Honorable Sri Narendra Modi Prime Minister of India aduga Honorable Sri Amit Shah ji, Home Minister of India, Moinibu, Chiama Thare Nashi. Home Guard ki oina hujik phawba seniority list semdana leiriba si sembinaba Manipur Home Guard Employees Welfare Association ki maike degi High Court ta thakiba petition adugi rai oina High Court na lengak amadi marilina ba authority da seniority list semnaba khangan kabasu High Court ki ruling bu thabak don thorak tabadagi contempt of court ama associations na High Court ta amuk thakiba aduga marilena thabak don thok tabagi pakhum marilena ba authority na jun tara taruk phawagi manungda pirak naba High Court na notice sap tokre hiramasiga marilena ngasi luang sangbam da leiba association se office ta pangthopa pawgi phamada association se president Y Mangina Hai Home Guard hariba organization se chahi humpinthoi churaba organization ma oirabasu ngasi phawba organization se oiba tokhaiba commandant general amadi battalion commander sing thamdabada natana personal sing promotion guideline amadi seniority list haujuk phawba sembiduna leiri hairiba kudongchadaba sing asigi manung chana seniority list asi sembinaba haukiba sai lisingani kuni thoidagi horaga association na taknaduna lakpani association na thagalakliba home guard personal singi demand asi tamalaktabadagi high court ta petition oina thakibani High Court ke maike degi seniority list sem naba khangalakpa laikrabasu ngasi phawba sem dabana association na contempt of court amana hongna thaduna court ki ruling bu thabak don thok pidabagi maram hangkibani masigi pakumoina High Court ke maike degi marilena ba authority da pakum pirak naba lakadar bajun gi tara tarok phawbu matam tharakibani organization da Home Guard personal lisingam sani panam lei lisingama henbagi vacancy su leiri Organization se oina Imphal East West Bisnupur Thobal amadi headquarter haina battalion mangalei hariba battalion singa se full time commander amata leitri hauzik phawba promotion gi galai amata semdri masigi so High Court se thabada court ke maike degi marina singdagi report kokre
Association taliba demand sing ase home guard pasna yaipana bagi damaktani association ge madi office bearer gi natte maramasna thase tarama thoide gi horaga battalion sing da mathang manau naina pangthokadoriba home guard pasna sing meeting asida President Kudimana Saruk Yaraga MJL Promotion Guideline Seniority List Sem Driba Tokhaiba Commandant General Thamnaba Transfer Policy Thamnaba Madi Kudong Chataba Kuding Ko Onanaba Honaminasi Haiki Meeting Sing Adudi Date 11 da Battalion Ahungyoina Porompan Modern College Hall Battalion 2 Gina Date 15 GM Hall Battalion 1 Gina May 25 Lampel Ima Panthebi Complex Battalion 4 Yoina June 1 Thobal How Kamaning Lekai Community Hall Battalion 5 Gina June 8 Maya Ngamba Sanglan Bisnupur SP Office Manahamadi Loktak Project Yoina June 15 Pakhangba Mandir da Pangtokani Hairi Lambida Pataudi Unawana the Hendotuna Chakungi Lukaka Madia Motakai Kia Taribasna Gamena Taba Amot Akai Kongatnava Gariasida Imungia Moakai Lukak Sagum Hapagi Changyamna namely have a takpani Meramasna Lekai Medium Ton Kudina Impalamadi Masia Koibada Luna Nana Tamnaba Amotpa Lokotnabagi Tariba Gari Singasigi Kanaba Lobio Haina Mahud Director Nangom Utamna Miam Dapel Torokli Impalas District Manundalari IMC Sweeper Sing Masagi Matok Toba Madi Makoyan Tasin Komzilla Pata Haudi Singado Hapam Gari Pauba Punabudamos Social Upliftment Welfare Organization Shuona Sweeper Nupi Taramangada Cycle Taramanga Kusinabagi Taram Konumang the Pangtoki Baduda Mahana Wapamasi Pangdoki Bani Mana Makatana High Lambi Nayeta Waisiliba Singasi Sweeper Singaduna Mot Passing Nintina Pamada Tasin Komzin and Tamlam Matung Pataba Hatnaba Garia Muktarakuna Kongat Pangagani Kariguma Tamda Pataba Konganaba Garia the Bayork Padagi Pataba Kongat Pada Madam Karak Naitong Ashin Toba Matamda Taslaga Taliba Mot Passing a Dubo Pata Haudi Hundo Pamoina Kan Bayauraga Yumgi Sinaba Ama Kaimadi Chakum Lukak Pauba Hunjin Bayawi Masna Lambi Yamot Padi Hendokna Waisit Paseng Buda Napsalaga Madi Awabe Hena Pon Basu Yau the Banate Punumas Namaramaga Waisiliba Super Singda Ninghan Nabagi Macha Amo Ohenda Basunate Asiguma Kudong Chatabasingasi talked about Waisiliba Singaduna Tasin Baloraba Amoda Kai Singadu Cycle Amada Haplaga Gari Mapam Paupa Purak Pahaiba Wapam Dayana Batamduna Taramasi Pangtopani Asiguma Kongtang Asiatopa Organization Singnasu Tarakani Habit Hazabalay Lambi Sorokta Muslim Pam Tolibasi Una Kelakpa Lambi the Sapamio Sinasa Tak Tobagi Plastic Namaru Oina Motpam Tokpani Door-to-door collection salibasi kudong chaba lekay amadi yumthong kudingi miyamna lobiraga lambi sorokta kahen ba motpa hundokpagi thabak tokse masna lambi sorok luna thamba ngamgadoribani lambi gi nagyeta karba toriba singnasu makhoi khaktama hinglaga yare khanbagi wakalon thadoklaga makhoi su hingba amadi akoibe phibam su luna thamna ba puna thodang lominasi haiki Taramaduda Social Upliftment Welfare Organization President Su Oiriba, ex-Cooperative KSS Umes, IMC Deputy Sanitary Officer El Rupendro Madi Su member kaya Su Sarugya Kibalo Nangasi, Ahan Bayo na cycle Taramanga Yantoliba Sidanatana, Awat pa Matotaba cycle sing Su Kusina Kigani Haiba Wapam, Su Maikai Dagi Tamdakle. Bagi kudamni masih tawbiganu aina karbar tawriba aigi senthok leiribado madudagi tholakpa amang asoi mayam du loisanba haibasisu karbar tawriba jingdugi thodangni aduna masigi amot pokhomi ba NGO jingsida pibiraga magi tha gi pibam thokpodu pibiraga makhoisu hinganba akoisu hingba aduga akoigi sohorju nana thamba haiba pandamdu da changjanminas English ngani kulumdagi metang ahumdagi Manipur tholiba kangluki irang asida Chuachampudagi lanjilaktuna Bisnupur All Mini Secretariat Complex changjapam lawduna leiriba internally displaced person singna DC Bisnupur Lorembam Bikram transfer tokhibabu yaningda phonotuna relief camp duda ngasi wakai pham phangkhre wakai pham duda saru yakiba singna phonthokibada Manipur tholiba irang asida Bisnupur district da IDP singi awaba kanana kari tawri habase munna khangbiba miyoini Anoba DC Laklaga Makok Tagamu Hoduna Taknagani Miyam da Kudong Chadaba Mayok Nagani Maramasna Irangasta Tangdangba Ama Kangdri Pauba DC Bisnupur Lorembam Bikram Sinbayaro Haiba Wapam Sing Pongdok Naraki Pakistani Manung Dalaiba terrorist in Lepamni Haiba Mapamapanda Indiana attacks at Tabada Yam Drabada Myoy Kuntaruk Shire Niputaruna Sokre Hairi
ꯁꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯖꯦꯠ 5 ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 16 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯨ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯟꯖꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯀꯤ ꯕꯍꯜꯋꯜꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯤꯖꯥꯏꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯁꯤꯈꯤ ꯃꯤꯖꯥꯏꯜꯅ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏꯌꯝꯐꯝꯁꯤꯡꯅ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯨꯔꯗꯤꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯑꯣꯀꯦꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯠꯂꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯅ ꯆꯍꯤ 13 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯅꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯁ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯥꯁꯀꯔ ꯏ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯩꯁ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯁꯨꯙꯤꯔ ꯆꯥꯟꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯈꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥन ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥन ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏꯗ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ POKꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯎꯠꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ 60 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤल 12ꯗ ꯖम्मू एंड काश्मीर पहलगामदा चथखिबा एटेक लमन खुंबा ओइना ऑपरेशन सिंदूरगी मखादा टेररिस्ट सिंगी कैम्प 9 दा एटेक चथखिबनी टेररिस्ट ग्रुप अदु जैस मोहम्मद जैम लश्कर ताइबा अमसुंग हिजबुल मुजाहिदीन सिंगी ट्रेनिंग कैम्प सिंगनी अहिंग नुंगाई मतुंग पुंग अमा मिनिट 3 दा हौखी पुंग अमा मखाई फाबु चथखि POK गी मनुंग चनबा कोटली दा लेबा मार्कस अब्बास टेररिस्ट कैम्प दा हान टारगेट ओइकी कैम्प अदु सुसाइड बॉम्बर ट्रेनिंग तोफमनि हाइरी अतोपा वीडियो अमदना कोटली दा लेबा गुलपुर कैम्प थुगाइबोली मदु LOC दगी किलोमीटर 30 रोम दमक लापा लश्कर ताइबगी बेसनी मदुदा ट्रेन तौरबा टेररिस्ट सिंग अदुना लिसिंग अनि कुलुमदगी एप्रिल दा पुंसदा पांथोखिबा एटेक अमसुंग लिसिंग अनि कुनमरी गी जून दा पिलग्रिम बस एटेक पांथोखिबनि हाइरी सानबगी पाउदा नुमे हुमनी सुमना तथगदबा 10 स्टेट लेवल योगा ओलंपियाड 2025 ngasiदगी जॉनसन हायर सेकेंडरी स्कूल दा हौदोक्रे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्कूल ना सिंधुना पांथोकदरिबा योगा कंपटीशन हौदोकपगी थोरामदुदा एजुकेशन एस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जॉइंट सेक्रेटरी एलांगबम सोनिया एजुकेशन एस स्कूल हिल के एडिशनल डायरेक्टर दांगमई मंगलम एजुकेशन एस स्कूल वैली के एडिशनल डायरेक्टर विशेषर खोमुक चामदी एजुकेशन एस के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सोराइसम डेविड ना अतोबे मिथुलंग सिंगना सरुक याखी थरमदुगा मरिलेना ओलंपियाड से इंचार्ज डॉक्टर LW अनंतना हाई योगा मसाना से महिरोई सिंह दा डिसिप्लिन लेहनबा मदि एनवायरनमेंट कानबा पीबा मसाना मखलमनी महिरोई सिंह दा पीरिबा कानबा सिंह से येंगदुना इन कुमजाली सिंह 13 दगी ओलंपियाड से पांथोतुना लाकपनी ओलंपियाड से दा प्राइमरी बॉयज प्राइमरी गर्ल्स सेकेंडरी बॉयज सेकेंडरी गर्ल्स हाइना ग्रुप मरी थोना खाइदोई मसिदा खंगलबा प्लेयर सिंह नेशनल ओलंपियाड दा सरुक यागनी हौकिबा सही सिंह दा सु मणिपुर नेशनल ओलंपियाड से दा मना फंगबा ngomkhibani सही असि ओइना सु नेशनल ओलंपियाड दा मणिपुर ग्रुप मरीमक मना फंगबा ngambani हाइबगी पांदम थामले हाइके शेख बाबू मचा मेमोरियल ट्रस्ट स्पॉन्सर तौबा मदी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ना सिंधुना पुन्ना टीम 19 सरुक यादुना ग्रुप अनि थोना खाइदौतुना लमलोंग आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड थरिबा अनिसुबा प्रीमियर लीग 2025-26 के ngasi sanakyo मैच दा AFC अंगथा मदी CFA चिंगमैरोंग अनिना कन्ममोंग दा लंबा तौनदुना sanakyo मैच अदुदा CFA चिंगमैरोंग ना AFC अंगथाबो पंजल अमसिनो दा माइथिबा पिक्रे लोयना लीग असigi hayeng मैच ओइना नुंथि गी पुंगमा मखाइ ताबा मतमदा YSWA उलो मदी निशा थमैबन अनि अहानबा मैच सानरा मतुंग अनिसुबा मैच ओइना नुंथिल गी पुंगमा मखाइ ताबा मतमदा SSU सिंगजमय मदी अमोफा मोइरांग अनि लंबा तौनरगनी हाइरे हौजरबदा मरो पाम kana पिजरी Sustainable horticulture and practice for improved productivity and income generation haiba hiramda nongmagi oiba lomi sini training program pangthokre Operation Abia saina mingthonba mock drill Manipur da su pangthokre 6 months junior basic training course hodokre
लोयना पाकिस्तानी टेररिस्ट सिंह लेफमनी हाइबा मफम मापंदा इंडिया ने अटैक चथबदा मियोय कुंतरुक सिरे ngasi di paudam pijaba matang asta loisin jari bili basing ba mukana kurumjari